Yo, legi sa ka fet la men. Bamjou men. Depi mante mache la men, sa konen gen la men. A fem ki kampe la men. Besan kote pou mette la, la defan de kajes pou ye. Ba besan djou yon pil bagay. Yo getan kompran. Depi mdjou a fem kampe. Komo vle la men. Matan mi di komo vle aske mba nan wakay. Di ke moun pal bagay nou men. Ni di komo vle men. Aske pou mwa kod mwen men. Nan di bas. Ni di nan men. Komo vle mba ou la men. Mba ou li. Aske mba nan bagay sa. E di pou a fem kampe. Besan kote pou mette lo. Ou mwen ozon pi. Bel ti gason, jen ti gason yon mwen ozon kon sa. E kon sa. Pou pale avek. Ou fi. Sou besan kote pou mette la mama. Tande? Chéri, wè je di a men ou vi manje la. E pou a fi manje la. E fè nou bati. Kage lache polisi ya nou. Wè lache, mba gen lache knen. E fi, son zen yon la we. E pou en pre la ya la. Konen an ki sa kwen pati di. Ou mte manje. Fat mwen pine. Che mba gan fwe kou mwen fel di men. Mba lan tete sa mwen men. E tou fel. Swa manje mwen la. Swa ou kite pi. Awe se kou mba gen la jen pi na hotel la. Swa kou di ou bak kafan. Di pou bak kafan. An chuto a kou pete de. Mwen se mba. Chéri, maman, chéri, ki komou. Mwen a fwe de min la. Wap gate komou. Mba kadou. Mba fwe. Mais s'il vous plaît, nous allons nous batailler pour pas chez nous et pas faire ma café nous. Nous mettons tout ça maintenant. Excusez-moi pour ça, moi, s'il vous plaît, chérie, nous allons